виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, али збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. нехай буде прославленный наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Иисус, пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность.
О Марія, без граху першородного зачатая, Молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто тобою погарджає, особливо за ворогов костела і доручених тобі. Найсвятейшее сердце Иисуса, приди володарство Твое, раз беззаганное серце Марії. Таємниця третя – народження Єсуса Христа. Син Божий став чоловіком, бо, дякуючи Духу Святому, прийняв тіло і з Панни Марії. Христос, як оборонця всього чоловіцтва, склав спредвічному Отцу перепрошення за грехи світу. Його перепрошення має безконцую коштовність, покольки він одночасово з'являється чоловіком і Богом. Наследуемо Вифлеемских пастухов и мудрецов у покорном слухании Слова Божьего и у послухмяности воли Божией. В этой таемнице будем перепрошать беззаганное сердце Марии за недохоп веры многих людей у Божие материнство и вечное девотство Христовой Матери. Перепрошаем ее за их пыху и неумение покориться таємниці новородженого. Після кожної молитви «Вітай, Марія» читається просьба «Заховай і помножь у нас віру у Твою годность соправдной Божией Матери. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яко мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твою угодность соправдной Божией Матери. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твою угодность соправдной Божией Матери. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твою угодность соправдной Божией Матери. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твою угодность соправдной Божией Матери. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твою угодность соправдной Божией Матери. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твою угодность соправдной Божией Матери.
Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мать. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мать. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мать. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мать. Нехай буде прославлений на свете, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Иисус, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому наибольш потребна Твоя милосердность. О Мария, без греху першородного зачатая, молись за нас, кто в Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарчає, особливо за ворогов костюла і доручених Тобі. Найсвятейшее сердце Иисуса, приди володарство Твое, Бездоганное серце Марії. Таємниця четвертая. Ахвяровання Христа у святині. Усё жыццё Езуса становіцца ахвяраю перапрашэння, якая цалкам праяўляецца ўжо ў часе ахвяравання ў святыні. Марія, як памочніца адкупіцеля, складае ў еднасці з Христом сваю ўласную ахвяру, якая будзе здзейснена да канца пад крыжам на Галгоце. Душу яе праніжа меч болю. Наша задача – далучыцца да Христа ў яго ахвяраванні. Учынім гэта, беручы за прыклад найсвяцейшую маці і услухоўваючыся ў яе голас, які далятае да нас з Фацёмі, дзе яна заклікала да складання ахвяры ў інтэнцыі навяртання грэшнікаў. У гэтай таямніцы перапрашаем беззаганнае сэрца Марыі за недахоп у сучасным свеце духу адрачэння і ахвяры. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, придзі валадарство Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на вякі вечныя. Амин. Няхай будзе праслаўлены найсвяцейшы сакрамент, правдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць.
О Марія, без граху першородного зачатая, молися за нас, хто в Тебе порятунку шукає. І за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за ворогов костела и дорученных Тебе. Найсвятейшее сердце Иисуса, приди владарство Твое, Беззаганное сердце Марии. Таямница пятая. Иисус знаходить у Єрусалимській святині. 12-гадовий Єсус сярод вучених у святині звертає нашу увагу на будучую наставницкую дзейнасць Божага настаўніка. Езус з Марыяю і Юзафам вяртаецца ў Назарэт. Назарэт – гэта урок маўчання і засярожанасці. Урок сямейнага жыцця у непарыўнай супольнасці любові, а таксама прыклад працы, якая папарадкаваная Божым планам. Постараемся кожны дзень жыць у духу Назарэта. Па мажлівасці не толькі ў святы, але і ў дні звычайныя постараемся прымаць удзел у святой імшы, маліцца на ружанцы ў сям'і і добрымі інтэнцыямі асвячаць штодзённую працу. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за непаслухмянасць яе сыну і пагарджанне яе вучэннем многімі людзьмі. Перапрашаем за тое, што сучасны свет апанавала секулярацыя ў штодзённым жыцці, няма месца для Бога. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» читаецца просьба «Распалі ва ўсіх сэрцах прагу на бажэнства і любоў да Цябе. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокойствие, а избавь нас от зла. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на божество и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на божество и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. распали во В всех тех сердцах прагу на божество и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу божества и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, Молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу божества и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою,
благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Распали во всех сердцах прагу набоженства и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти. Распали во всех сердцах прагу набоженства и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу набоженства и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу набоженства и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, Теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу набоженства и любовь до Тебе. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. як была справедливая Нехай буде прославленный наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Иисус, пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тем, кому наибольш потребна Твоя милосердность. У Марии без греху першородного зачатая, молись за нас, кто в Тебе порятунку шукає. Грешних, хто Тобою погоржає, особливо за ворогов костела и дорученных Тебе. Наисвятейшее сердце Иисуса, приведи володарство Твое, прозбеззаганное сердце Марии. Королева ружанца святого, наша Фатимская пані, дякуем Тебе за допомогу, якую Ты нам оказала. Твоею Фатимское послание – это проява материнской любові. Ты прагнеш усіх уратовать и кожного хочешь провести до неба. Хвала и прославление Отцу, и Сыну, и Духу Святому за гэтую полную величи королеву неба, за яе Фатимское послание и за выслуховывание наших просьбаў. Аминь. Вітання до Найсвятейшої Панни Марії. Кирія Лейсон, Христе Христе, лейсом, Кирия лейсом, Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас, Ойче з неба Боже, змилуйся над нами, Сині Откупитель свету Боже, змилуйся над нами, Духу Святый Боже, змилуйся над нами, Святая Троица, один и Боже, змилуйся над нами, Святая Мария, молися за нас, Святая Богородица, молися за нас, Святая Панна над паннами,
молися за нас. Маті Христова, Молися за нас. Маті Костюла, Молися за нас. Маті ласки Божої, Молися за нас. Маті милосердності, Молися за нас. Маті надії, Молися за нас. Маті прочистая, Молися за нас. Маті беззаганная, Молися за нас. Маті непорушная, Молися за нас. Маті невинная, Молися за нас. Маті наимилейшая, Молися за нас. Маті наисудовнейшая, Молися за нас. Маті доброй рады, Молися за нас. Маті Створителя, Молися за нас. Маті Збавителя, Молися за нас. Панна наимудрейшая, Молися за нас. Панна хвалыгодная, Молися за нас. Панна прославленная, Молися за нас. Панна могутная, Молися за нас. Панна ласкавая, Молися за нас. Панна верная, Молися за нас. люстра справедливости, Молися за нас. столица мудрости, Молися за нас. причина нашей радости, Молися за нас. святыня духовная, Молися за нас. святыня хвалебная, Молися за нас. святыня славная побожности, Молися за нас. ружа мистычная, Молися за нас. вежа Давидова, Молися за нас. вежа с кости слоновой, Молися за нас. золотый доме, Молися за нас. ковчег заповету, Молися за нас. брама небесная, Молися за нас. зорка ранешняя, Молися за нас. оздоровление хворых, Молися за нас. притулок грешных, Молися за нас. полегка мигрантов, Молися за нас. сутешальница засмученных, Молися за нас. успомога християнов, Молися за нас. королева анелов, Молися за нас. королева патриархов, Молися за нас. королева пророков, Молися за нас. королева апостолов, Молися за нас. королева мучеников, Молися за нас. королева веровызнавцев, Молися за нас. королева паннов, Молися за нас. королева усіх святых, Молися за нас. королева без граху першородного зачатая, Молися за нас. королева у неба взятая, Молися за нас. королева ружанца святого, Молися за нас. королева семьев, Молися за нас. королева супокою, Молися за нас. королева Беларуси, Молися за нас. баранку Божий, який береш на собі грахи світу, Даруй нам, Пане. баранку Божий, який береш на собі грахи світу, Вислухай нас, Пане. баранку Божий, який береш на собі грахи світу, Змилуйся над нами. молися за нас, святая Богородица, Как сталися мы годными обетцанию Христову. молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Наисвятейшей завсёды Панны Марии, мой ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся, святая Богородица, у наших потребах не погорджай с молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, о Наисвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, как покинула того, кто до Тебе утекая, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхненная, до Тебе, о Панна над паннами, и Мати наша, имкнуся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешная плачучу стоим. О Мати Слова, не погорджай словами нашими, але почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. Kapatid.
Каб атрымаць адпуст, памолімся ў інтэнцыях Папы Рымскага. Веру ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварителя неба і зямлі, і ў Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Девы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэння грахоў, воскрешение тела, жыццё вечное. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Дякую за молитву. Пяди, Мария,
один и верный, Ты один и вечный, Ты один и модный, славовый. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты.
Господь Боже наш, Ты керуй, Єсу нас, володар, Змовця наш, повік вічний час. Господь Боже наш, за любов безмірну, чим одячить можа, тільки щирой вірой, дишицем набожним. Ти керуй, Єсу нас, володар, Змовця наш, повік вічний час. Господь Боже наш, Ти керуй, Єсу нас, володар, Змовця наш, повік вічний час. Господь Боже наш. Боже вічає світло, у Тройці маєш ти життя. Дай нам любові щодрий дар, у наших серцях пробивай. У ранку хвалимо Тебе і молимся праздному всі. Дозволь нам прийти туди, де сам щастя для святих. Хвала Отцу нехай завжди, і Сину, і Духу разом з ним. Учитель зносить за нас, і зараз і у вічний час. Амен. Ты праведный, Пане, и справедливый суд Твой, учини со слугою Своим поводле ласки Своей. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Усіх вас щиро вітаю у святим Божим домі. Маємо вігілію 23-й звичайної неділі. Але так само пам'ятаємо, дорогі, що 8 вересня відзначаємо свято
нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Ну а так як гэта толькі свята, не ўрачыстасць, то і прыпала яно, гэтае свята, на нядзелю, то нядзеля з'яўляецца важнейшай. Таму фармуляры малітвы бяруцца падчас літургіі з 23-й нядзелі. Але ў сэрцы памятаем і просім заступніцтва нябеснай нашай апекункі. Дарагія, падчас гэтай святой імшы будзем маліцца ў наступных інтэнцыях. Две інтэнцыі маем. Просім Божией ласки, опеки Найсвяцейшай Марыі Панны і айца слугі Божага Фабіяна, хутчэйшага выздраўлення для Ігора Кісялёва. Просім таксама дароў Духа Святога для урачоў, лекараў, якія яго лечаць. Дарагія, таксама просім міласэрнасці Божай, прабачэння ўсіх зямных памылак, грахоў, непаразуменняў, якія былі ў жыцці зямным, для Віктара Каспяровіча у 3-ю гадавіну пасля яго смерці. Няхай добры Бог прымае яго у валадарства нябеснае. А мы, грэшныя, перапросім Бога за свае грахі, за свае слабасці, за ўсё тое, што ў нашым духоўным жыцці не атрымліваецца. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, силя великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе. Пане Боже, Баранку Божий, Сині Айця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми молитві нашої, який сидиш праворучий цар, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищийший, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі мого Отця. Амен. Молимся.
Ласкавый Ойча, Ты про Сына Твоего откупил нас и учинил своими усыновленными детьми. С айцовскую добрынёю глянь, просим, на усіх, кто верить у Христа, и одари их сапраўднай свободой и вечной спадщиной, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобой живей валадарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читание книги пророка Исаии. «Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтеся, вось Бог ваш, помста прыйдзе, отплата Божия. И Он сам приходит избавить вас. Тады вочы сляпых будуть бачыць, и вушы глухих открыются. Тады кульгавы, як олень, подскочить, и язык нямых ускликне радостно. Бо пачне бить крыніца воды ў пустыні и потоки ў стэпах. Засохлая земля ператворыцца ў возера, безводное место у крыніцы воды». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Хвали душа моя Пана, хвали душа моя Пана, и Он справедливо судить покрывджених, хліб дає покорним, Пан визволяє в'язня. Хвали душа моя Пана, Пан відкриває очі сляпим, Пан знімає принижених, Пан любить справедливих, Пан обороняє чужеземця. Хвали душа моя Пана, Пан сироту і удову підтримлює, а шлях грішних скривляє. Пан володарить навіки, Твой Бог в Сіоні з покоління в покоління. Хвали душа моя Пана. Читання послання святого апостола Якуба. Брати мої, незважаючи на особи, майте віру у Єсуса Христа, нашого Пана хвали. Бо коли на сход ваш прийде чоловік з золотим перстенком, у блискучем оденні, и увозит так само бедную в брудной его працы, и вы поглядите на оправнутое в блескучее оденье и скажете ему: «Беседай тут, на доброе место». А бедному скажете: «Ты стань там, ти сядай тут, каля подножия моего». Тоді ж не робите одрознення між вами самими и не становитесь судьями со злыми думками. Послухайте, браты мои умилованные, ті ж не Бог выбрал бедных свету богатыми верою и спадкоємцами володарства, якое Он обяцав тим, хто любить Його. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус обещал Евангелие о благодарстве и лечил всякую немочь у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан за вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Марка.
Хвала Тобі, Пані. У той час Езус выйшаў з зямель Тыру і прыйшоў праз Сідон да Галілейскага мора пасярод межаў Дэкаполіса. І прынеслі да яго глуханемога і прасілі, каб уклаў на яго рукі. Адвёўшы яго далей ад натоўпу, паклаў у яго вушы свае пальцы і, плюнуўшы на іх, дакрануўся імі да ягонага языка. І, паглядзеўшы на неба, уздыхнуў і сказаў яму: «Эффата», што значыць «адкрыйся». І адразу ж адкрыліся вушы ягоныя, і развязаліся путы языка ягонага, і пачаў гаварыць выразна. Тады Езус загадаў ім, каб нікому не казалі, але колькі не забараняў ім, яны яшчэ больш апавядалі. І, будучы надзвычай здзіўленымі, казалі: «Ён зрабіў усё добра, учыніў, што глухія чуюць, а нямыя гавораць». Гэта словы Пана. Хвала Тобі, Христе. Няхай словы святого Євангелія змыюць правіны нашыя. Присядьте на хвіліночку, дорогие браты і сёстры. Читаючи сённяшнія тэксты літургіі слова, звяртаем увагу на прароцтвы пророка Ісаі, які запаведзіў прыход Месіі і цуды, якія будуць яго суправаджаць. І аб тым прарочыў, як толькі што мы чыталі у першым чытанні, што і кульгавыя будуць скакаць, і нямыя заспяваюць, і глухія будуць чуць, што Бог дасць вялікія знакі сваёй прысутнасці і сваёй любові, каб любы ягоны народ не думаў, што Бог пакінуў яго і што забыўся пра яго. Ну і якраз толькі што ў Евангеліі таксама бачым адзін з тых самых шматлікіх цудаў, які ўчыніў Сын Божы, учыніў Месія, аб якіх прарочыў прарок Ісая. Дарагія, чытаючы Евангелія, бачым, колькі цудаў учыніў збаўца Христос. Прыходзілі да яго церпячы на розныя хваробы і шукалі у яго суцяшэння, шукалі паратунку, і ўсе атрымлівалі дары і ласкі міласэрнага Бога, якіх яны прагнулі. Але, канешне, для Христа не было галоўным вылечыць цела чалавека. Лячы не лячы, чалавечае цела рана ці позна, знаем, ведаем, што адмярае, і нарэшце яго закопваем у зямлю. Галоўным, канешне, для Христа было вылечыць душу чалавека, каб душа аздаравілася ад хваробаў духоўных, якія могуць прывесці несмяротную душу да несамавітых цярпенняў і пакутаў у вечнасці, цярпенняў і пакутаў такіх невыносных, якім ужо не будзе ні канца, ні краю. То, што мы кажам, у вечнасці сапраўды. Таму, адчуваючы, што народ шукае яго толькі дзеля цудаў і знакаў такіх, можна сказаць, павярхоўных, прыносячых палёгку цялесную, ён не хоча, каб аб гэтых цудах ставалася вядома ўсім і забараняе расказваць аб тым, што ён учыніў. Бачым, што это ўсё было дарма, ўсё ж такі людзі моментальна ўсё расказвалі, і слава пра гэтыя цуды множылася. Усе ведалі, што Езус Христос аздараўляе ад розных хваробаў. Усе яго шукалі і гэтак далей. Дарагія, ён жа ж прагне, каб людзі перадусім слухалі словы жыцця, якія вучаць чаму? Вучаць ягоныя словы, вучаць любові, дабрыні, вучаць міласэрнасці, вучаць прабачэнню, што перамяняюць душы чалавечыя і дораць ім сапраўдную ласку. Дарагія, чытаючы Евангелія, бачым, колькі цудаў учыніў Ісус. Прыходзілі да яго церпячы на розныя хваробы і шукалі у яго суцяшэння, шукалі паратунку, і ўсе атрымлівалі дары і ласкі міласэрнага Бога, якіх
Памятаем, як ён папракаў, дакараў людзей, якія шукалі яго пасля цуду размнажэння хлябоў. Казаў, што вы шукаеце мяне, таму што елі хлеб і насыціліся. Старайцеся, кажа ён, думаць не пра ежу часовую, тленную, а перадусім аб ежы, якая дае жыццё вечнае, якую дасць вам Сын чалавечы. Вось, што для Езуса Хрыста было галоўнае. Гэта нашы несмяротныя, канешне же, душы. Таму і нам гэта з'яўляецца такі заклік ад Хрыста Збаўцы, каб шукаючы Яго у нашых такіх спатканнях з ім, у нашых малітвах, мы прасілі дароў вечных для сябе, перадусім. Разумеется, мы уже часто вспоминаем, что у своих таких молитвах, у своих прагнениях, жаданнях мы часто такие телесные и просим нечага такого, что дае задовольнение для наших телов. Нейкага счастья, достатка, добробыту, все это так само важное. Але для Христа, конечно, для Бога важно, как мы перадусім просили у Яго духовных даров, якія будут нас аздараўляць духовно, как мы были духовными істотами. Ну, Христос не одной чему вспоминаем, я вельмі часто гэта вспоминаю для людей, каб кожны прыняў гэта ў сэрца, што Христос кажа, шукайце перадусім валадарства нябеснага. А гэта ўсё таксама важнае, але яно дадасца, як Бог на першым месцы, ўсё стане само собой на кожнае на сваё месца, што духоўнае ўсё ж таки павінна пераважаць над цялесным і плотскім. Каб ўсё ж таки каб ён нас уздараўляў, наш Збаўца Езус Христос, перадусім духоўна, ад нашых духоўных немачаў, ад праказы граху, заразы пыхі, няўдзячнасці, несціпласці, зайздрасці, ненавісці, такога недаравання, непрабачэння, ад ляноты, неўмеркавання і гэтак далей. Знаем, ведаем усе нашыя дарагія слабасці. Як не ведаем, то молімся да Духа Святога, каб ён адчыніў нашыя духоўныя вочы, каб мы ўбачылі нашыя гэтыя хваробы духоўныя. І вось аб чым трэба прасіць, якога аздараўлення у Бога перад усім. Просим, дорогие, таксама нашу нястомную помощницу, нашу опекунку нябесную Богородицу Марыю, чье святое нараджэнне таксама святкуем 8 верасня, каб малілася за нас перад троном Божьим и выпрошваючы у Бога для нас таксама здароўя, перадусім духоўнага, але і таксама здароўя цялеснага. Амин. Дорогие браты и сестры, давайте разом услых вызнаем нашу святую, нашу избавчую, апостольскую, христианскую веру. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутнего, Творителя неба и земли, усяго башного и небашного, у одиного Пана Иисуса Христа, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного, а не суд, праз якого усё сталось. Он для нас, людей, для нашего славления, утиловился, молился от Духа Святого. Укрижованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замучен и похован. На третий день у вас рос погодный Писание. Шел на небо, ходить праворучно Отца, но прийти хвалит, судить живых и помиловать. Его благодарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, як из Отца и Сына походит, разом с Отцом и Сыном,
належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророка. Веру у один святый католический и апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов, чекаю на воскрешение по миру, для вечного в будущем свете. Про сакрамент хросту мы сталися Божьими детьми, тому с довером представим Богу Айцу наши просьбы. Молимся за Христовы касцёл, каб ён ратаваў свет ад граху і вёў усіх людзей да Бога. Цябе просім. Молимся за святого Айца, каб яго сустрэчы з кіраўнікамі дзяржаў спрыялі ўмацаванню ў свеце сапраўднага спакою і справядлівасці. Цябе просім. Молимся за тых, хто кіруе нашай краінай, каб яны клапаціліся аб шчаслівай будучыні свайго народа. Цябе просім. Молимся за глуханямых, каб яны сустрэліся з добразычлівасцю людзей і знайшлі сваё месца ў грамадстве. Цябе просім. Молимся за тых, хто мае праблему з жыллём, каб, дзякуючы Божай дапамозе, яны змаглі яе вырашыць. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб супольная малітва пры алтары Пана наблізіла нас да Бога і паглыбіла нашую узаемную любоў. Цябе просім. Молимся у інтэнцыі гэтай святой імшы, молимся за хворага Ігора Кісялёва, каб добры Бог даў яму ласку хутчэйшага выздараўлення і таксама прасвятліў святлом Духа Святога усіх лекараў, дактароў, якія яго лечаць. Цябе просім. Памолімся за памерлага Віктара Каспяровіча ў 3-ю гадавіну пасля яго смерці, каб пасля цярпенняў, клопатаў, працаў, турботаў зямнога жыцця Бог адарыў яго вечным адпачынкам у валадарстве нябесным. Цябе просім. Боже, Ты праз ласку Духа Святого напоўніў дарамі любові сэрцы Тваіх верных. Выслухай нашыя малітвы і учыні, каб усе людзі любілі Цябе больш за ўсё і з любоўю выконвалі Тваю волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Жить поводле слов Твоих. Місцями был мізерним мордим, Ті припесь Тебе блукаєм, шлях нам освяти. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою немил разом, Твою величь и могутность вечно хвалить. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашую ахвяру принял Бог Отец Усемогутный.
Божа, крыніца сапраўднай пабожнасці і спакою, дай просім, каб гэтай ахвярай мы належна ўшанавалі Тваю веліч і праз удзел у Эўхарыстыі з'ядналі нашыя душы ў веры праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі, у гору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, у Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця, бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты уваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімогутний, неба і земля, полные хвали Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостала Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Ісуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя хвали. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына,
наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету спакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Со слугой Твоим, папам нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, з усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по воле Твоей стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'яднай с собою усих рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласцы Твоей адышоў з гэтага свету, милостиво прими у валадарства Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом с ими заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз уси веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, так як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть в небе, святися на имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захаванные от усялякага неспокою. Чакали исполнения счастливой надеи и прыстя збаўцы нашага, Иисуса Христа. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, як и живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Дорогие, передайте один одному знак спокою. Спокой нам один. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа.
Сьомий спавця, як рочу з'їм, Бог має сіла, я дігатін. Кожний день падає мені сили, пісні славлю Яго, бо со мною Ягоная милость, Йому спавця, як рочу з'їм, Бог моя сила, я не один. Кожний день падає мені сили, пісні славлю Яго, бо со мною Ягоная милость, Йому спавця, як рочу з'їм, Бог моя сила, я не один. Молимся. Усемогутный Боже, Ты нас живишь и умацовываешь Своим Словом и найсвятейшим сакраментом. Ученикам мы, годно приймаючи гэтыя святыя дары Твайго Сына, могли стать удельниками Яго жыцця вечнага, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Присядем, послухаем объявы. Розпочинаємо 23-й звичайний тиждень і будуть наступныя успаміны у літургічным календары гэтага тыдня. 12 верасня у чацвер успамін на свяцейшага імя Марыі. 13 верасня у пятніцу успамін святого Яна Златавуснага, Хрызастома, біскупа і доктара касцёла. 14 верасня, субота, маем свята узвышэння Святого Крыжа. Святая імша у Стоўбцах у панядзелак о 19 гадзіне, у аўторак, сераду і пятніцу 9 раніцы. У чацвер і суботу імшы святыя будуць о 9 і 19 гадзіне. У нядзелю імша святая, як звычайна, 11 і 18 гадзіна. У адцэдзе імша святая 7:45 раніцы. У Жацераве 9:15, у Новым Свержні о 13 гадзіне. Кожны месяц 12 числа о 18 гадзіне будем праводзіць набажэнства ў гонар слугі Божага айца Фабіяна Малішоўскага. Падчас яго будуць прачытаны просьбы і падзякі, малітва на ружанцы і літанне да слугі Божага айца Фабіяна. У скарбонку можна складаць просьбы і падзякі, а таксама ахвяраванні. Заўтра, пасля святой імшы о 11 гадзіне будзе праводзіцца запіс дзяцей на катэхізацыю. Абавязкам бацькоў з'яўляецца рэлігійнае выхаванне дзяцей. Записываем усіх дзетак і моладзь школьнага ўзросту на заняткі па рэлігіі. Ксёндз Пробаш, ксёндз Ігар яшчэ раз выказвае усім шчырую удзячнасць за удзел у падрыхтоўцы кансекрацыі касцёла і удзел ва урачыстасці. Задзейнічаны былі многія парафіяне, і не толькі усім, і не толькі усім вялікая падзяка. У ларку ёсць часопіс «Аве Марыя». Купляйце, калі ласка, у ім заўсёды змяшчаюцца інтэнцыі святога айца. Гэта важна для ўдзельнікаў ружаў. Часам хто не заўважыў, пры ўваходзе змешчаны крыж з распяццем і святой вадой для ушанавання. Гэта ўсе аб'явы на наступны тыдзень. Няхай добры Бог вас усіх шчодра благаслаўляе, радасці вам усім, шчасця, добрага настрою. Я таксама дзякаваў ужо ксяндзу Ігару за тое вялікае свята, якое ён сапраўды падараваў. Тут добрая была арганізацыя. Як бачым з яго словаў, што это не толькі ягоная заслуга, а перадусім заслуга вашая, парафіян, якія тут дапамагалі, прыбіралі, рыхтаваліся. Няхай добры Бог вам усім благаслаўляе і адудзячыць за такую вашу ахвярнасць і за вашу актыўнасць.
А теперь, коли ласка, примите Божье благословение на надыходзячы тыдзень. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у спокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаля, Бережи нас у змаганні, будь з нами. скинь у пекла. Злых духов, якими Фоміяне, наш чудотворця, став вічний оборонцем, но шлях звоління покажи, край наш шатлива бережи. Фоміяне, наш чудотворця, став вічний оборонцем, нам шлях збавлення покажи, край наш шатлива бережи. Фоміяне, наш чудотворця, став вічний оборонцем, нам шлях збавлення покажи, край наш шатлива бережи. Боже, Ты прославляешь житевый шлях выбранных слугов Твоих, якія побожным евангельским житьем и отданным служением поширали сярод братов и сестер познание имя Твоего святого, обвящаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты, одари лаской хвалы алтара слугу Твоего отца Фабияна, заступника Стаупецкого, який своею опекою допомагає нам зразуметь знаки володарства небесного тут, на земле, и обороняя нас и нашу айчину от нападков злого духа. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. И, дорогие, еще раз на заканчэнне нашей сустрэчы малітоўнай я нагадаю, што падчас гэтай святой імшы мы маліліся ў наступных інтэнцыях. Просили Божьей опеки, ласки, опеки на святейшей Марии Панны и Отца слуги Божьего Фабияна, худшейшего выздоровления для Игоря Кисялева. И так само просили даров Духа Святого для докторов, лекаров, якія яго лечуць. Звернемся так само по дапамогу до нашей небесной заступницы. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах не погоджай молитвы от вселяко Анна хваления и благословения. О, Анна наша, заступница наша, заступница наша, и так само просили радости и счастья вечного у святым небесном владарстве для померлого Виктора Каспяровича у 3-ю годовину после его смерти. За его пропоную помолиться молитвою «Анёл Панский». Анёл Панский свистовал Панне Марии, и зачала Духа Святого. Вітай, Марія,
мешанчинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вось я слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталось телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный odpoczynek дай ему, Пане, а светло вечное нехай ему светить. Вечный odpoczynek дай ему, Пане, а светло вечное нехай ему светить. Вечный odpoczynek дай ему, Пане, а светло вечное нехай ему светить. Нехай отпочиває у субоку